Wambui ni murutwo wa kirathi kia mugwanja na ikaraga thiini wa itura ria teachers gicigo-ini kia ubunge kia Nikuru irathiro na mukunyire wake wa kinanda kana gita utigaga mururi utangitigithia. Icera-ini ritu mucii kwao turamukora ethaite na piano mwena-ini wake iri gita yake rwimbo ruhoreru rugitunyita ugeni guku. No kuringana na Resho wa Kivui na uria ni nyina wa Wambui, mwari akoretwo akiguciririo ni rwimbo kuma ari munini undu uria wacungiriirie we kumugurira indo cia rwimbo. Yonire rwimbo rugithaka TV-ini nioyaga cushion ya giti akanjia kuhura ta gita akinagia mutu uguo no we ndararia koguo ngimugurira gita ya mbere. Na uria miaka ikoretwo igithie na mbere no guo Stacy akoretwo akigia na wendo munene wigie rwimbo akamatia ndugu na inanda. Wambui akirahira gikeno gia ati nowe wiki utanaheirwo na kiheyo giki thiini wa family ino. Hakuna mtu wa familia anacheza instrument, ni mimi peke yangu. Na feel good because like mimi ndo drawn out, kila mtu ako shughuli zake. No na thengia ya mathomo gutharario ni king'uki gia COVID-19 kuri Stacy rikoretwo riri ihinda ria kunora kiheyo giake kia uthaki wa inanda ici. Corona imenisaidia sana, ingawa iko na disadvantages, but niliget kulearn music sana, nikajua vitu zingine sikuwa najua, na pia nilikuwa nasoma online classes, so siwezi sema masomo ilikuwa imedisruptiwa. Wendi wake wa guthaka inanda ni undu nyina arauga umugegetie kuona oroitiruka akoragwo agithoma undu mweru, akiongerera kuuga ati ndangirira kiria igithitie hari kiheyo kia mwari. Ndamugurire birthday yake ya gatatu when she was turning 3 years, na ndatigire guthaka, athirio na mbere guthaka. Koguo riu riria 2016 kimuria apa form wega thukuru ngimuria kiheyo kiria kwenda ndimugurire akijire kwenda gita. Guku muini wa nyimbo cia muthungutho Samido ari umwe wa aria Stacy ariragiria wuini wake, nyina ni athingatite aciari kunyitirira iheo cia ciana ciao iguru ria mathomo ma mabuku. Hapa nchini mwanamuziki nafurahia ni Samido juu vile anachezanga gita na kuimba. Mwenye ananivutia sana ni Alan Walker juu vile na producing music unasikia alafu you feel inspired to create even new. Kiheyo giki kia Wambui kiratorana na muoroto wa thirikari hari mutaratara mweru wa mathomo ma CBC, mutaratara uria wikiriire na njira nene uhoro wigie iheo. Na riu tondu ona technology ni rathie gikuraga ri nguona mawira ta maya makuruta mamoko ta makuhura na equipment ni undu wagirirwo ni kubashirirwo muno tondu to nginya mundu athome gia guthoma thukuru ni kiega, no ningi ona maya mangi mamoko ri ni iheo Ngai atuhete tuhu citarabatara ringi ona guthie thukuru. Wazazi wamenisupport sana, wameprovide like vitu zote nilikuwa nahitaji kama gitaa na keyboard, na wameni inspire sana juu nikitengeneza kitu wananiambia kuja unichezee, so inanifanya nasikia vizuri. Kiribotera Kameme TV kuma itura ria teachers na Ikuru irathiro, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.